Eugene Official. Shuti bakunzi ba Eugene Official, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye muri mu masaha ya nyuma ya saa sita cyangwa se muri masaha y'umugoroba. Turero kandi kwifuriza igitondo cyiza kuri namwe mudukurikiye muri mu masaha mu gitondo, biraza guterwa naho mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turagarutse nk'ibisanzwe tuje muri update nkuko mumaze kwimenyera mu gicamunsi nk'iki. Murabizi ko tugenda tugaruka ku nkuru zigezweho n'ubundi ariko ziba zigenda zigaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko nkuko maze kwimenyera twibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya rero dore bimwe cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kubagezaho. Tugiye kugaruka hano muri teritwari ya Minembwe. Ubu amakuru ari guturuka hano Minembwe aragaragaza imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano ikaba iri kwifashishwamo indege zitagira abapilote ziri kurasa mu bice bigiye bitandukanye. Ariko dore igitangaje cyangwa se inkuru itangaje cyane muri aya makuru cyangwa se kuri iyi nkuru nuko ku ruhande rwa Twirwaneho bari gushinja FARDC cyangwa se ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa guverinema karizo ziri kurasa aha hantu, ariko nanone Twirwaneho nayo igashinja mu by'ukuri, donc bari kwitana bamwana Kisha City ni Twirwaneho muri kuturasa, hanyuma ariko na Twirwaneho iti ni leta mu by'ukuri iri kuturasa. Tugiye kureba rero amakuru twamaze kuba tugenda tuyegeranya, tugiye kureba ese ibitero ni ibyande bihagaze bite. Murumva ko na makuru tugiye kugenda tugarukaho akomeye cyane. Hanyuma muri iki kiganiro cyacu turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu nabwo ho rwose amarira ni menshi cyane, nkuko mubona kuri iyi foto. Uyu muriyetena akaba yaguye hano muri iyi mirwano cyangwa se yaguye hano muri bitero biri kuba hano muri za Minembwe. Iyi nkuru na turaje tubabwire uyu koloneli witwa cyangwa se umuriyetona witwa ngo ni Innocent waguye hano muri Minembwe. Iby'uyu mugabo turaje tugende tubigarukaho, ariko nanone kandi andi makuru turaza kugenda tugarukaho. Turaza kubabwira ko rwose Kishasa ibintu byakomeye byadogeranye. Iyi myigaragambyo yakamejeje. Iyi myigaragambyo rero ikaba iri kwamagana uwitwa Antoine Felix Tshisekedi uteguye guhindura itegeko nshinga. Iby'iyi myigaragambyo nabyo twamaze kugenda tubibategurira, tugiye kugenda tubavira imuzi n'imuzingo. Turi hano no muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo twari turi hano muri Kivu y'Amajyepfo, turaza kugaruka no muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru nayo dufitemo amakuru menshi cyane. Byifashe bitero ku makuru dufite hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru turaza kubabwira ko ubu abasirikare ba M23 bari hano muri bice hano muri za Rubaya ndetse hano muri za Kinigi. Abangaba rwose bameze neza, bafite morali iri ku rwego rwo hejuru. Iyi morali rero bari kwiterwa n'iki? Bari kwiterwa n'agafaranga cyangwa se na salary cyangwa se n'aya mafaranga M23 iri kubaha. Twarabibabwiye tubabwira ko ikintu bita salary rwose uyite salary cyangwa se uyite prime, ariko aya mafaranga bari kuyacakira, aho umusirikare muto kuva ku musirikare muto iri kubahemba amafaranga menshi pe. M23 iri hejuru cyane muri FARDC, kuko umusirikare muto igiciro cya mbere cyo hasi na amadolari mu by'ukuri 100. Amadolari 100 urumva ko mu by'ukuri ku bantu batangiye birakwereka nko mu myaka 2, 3, 4, 5 ngo bizaba bihagaze bite. Ibintu bimeze neza hariya cyane, abasirikare rwose bameze neza, baranezerewe cyane, morali ni nziza. Ariko nanone kandi tukiri hano muri iyi axe cyangwa se muri za Rubaya turaza kubabwira inkuru idasanzwe kwerekeza n'ubundi ku buryo ki M23 nayo iri guteguramo uru rugamba. Kuko nuza kureba uru rugamba M23 iri kugenda irasa abantu b'abayobozi gusa cyangwa se abakomanda b'urugamba. Uwari utahiwe rero n'uwitwa Colonel Muviringo. Colonel Muviringo rero uyu nawe akaba yarashwe n'umwe no mu bari bayoboye ibitero hano muri hano mu nkengero za Rubaya. Tumaze iminsi tubabwira, ntekereza ko abantu benshi muri za Masisi muramuzi uyu mugabo Colonel Muviringo. Ubarizwa rero mu cyitwa ngo ni Nyatura, ngo ni FF, ngo ni Nyatura FDDH
akaba rero yarashwe na M23. Ibyiraswa rero rya Colonel Muviringo nk'umuzarendo ni autoproclamé, turaje nabyo tugende tubibabwira. Uyu rero akaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane kuko afatwa nka wa mugabo bita Mutayomba nawe uherutse kuraswa. Iyi nkuru turaje tugende tuyibavira imuzi n'imuzingo. Niba rero wakunze ibintu byacu cyangwa se uburyo ki aya makuru twayabateguriye, icyo ngusaba ni kimwe: nyemerera ukore like kuri iki kiganiro ndetse unagisharinge, ubundi amakuru yacu rwose tuze kugenda rwose tuyakuvira cyangwa se tuyakugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Turatumikira muganga Damas muri Primo Health Infinity, barakubwira bati rwose nta mpamvu nimwe yo kwiheba ngo ufite indwara yananiranye. Ahangaha basange kuri Primo Health Infinity, baragukoraho ubundi ngewe rwose uzambwire nubona bitagenze neza uzaza uvuga ute Jeune Official waradushutse cyane ko bafite adresse bagiye kugenda bagezaho no muri ritangazo. Reka tubatumikire ubundi duhite tugaruka twanzika n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, umuhungu wanyu Fighter rero nkaba namaze kongera gutezamo, nizere ko rwose yaba abakunzi ndetse yemwe n'abanza ariko mudukurikiye, ndabizi ko rwose hari n'ababa badukurikiye rega bari kugira ngo barebe ibyo yavuze. Abo nabo tuba tubafitemo, ariko nyine abenshi ndabizi ko muri abakunzi bacu ndetse n'abafana bacu, ariyo mpamvu rwose mwese tugomba kubaha ikaze mu kiganiro. Ubwo birumvikana nk'ibisanzwe ntago natangira ikiganiro nta mentioninze mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika, abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, mu migi ije itandukanye. Mwese mwumve ko rwose namaze kubaha ikaze muri iyi video cyangwa se muri iki kiganiro, ariko namwe nkaba nizera ko rwose mwamaze gukora like rwose, kandi rwose nkundiyo mwakoze like. Nizere ko rwose mugiye kunyinjiza muri weekend ndimo ndamwenyura. Twagiye rero, reka duhere muri Kivu Amajyaruguru kuko amakuru yo mwamaze kubyumva mu mfunyamfunyi ni menshi cyane. Nta mwanya dufite wo kubanza kujya hirya none ngo tujye muri byinshi, reka ubwo duhite ducuncumuka. Turahera kuri Colonel bita Muviringo. Uyu Colonel Muviringo akaba ari umuzarendo wagize gute warashwe n'intare za Sarambwe. Hari umutara mujya numva ukunda avuga ngo intare rwose ngo ngo nawe ngo zamukojejemo imikaka. Intare za Sarambwe rero zikaba zamukojejemo imikaka. Uyu mugabo ubu tuvugana rero nkuko amakuru ari kutugeraho, uyu witwa ngo ni Colonel Muviringo akaba abarizwa nkuko nabivuze numwe muri ngo ni komanda secteur mu yitwa Nyatura FDDH. Ubwo abazi bizi neza mutuye mu ibyo bice muzi kubishyira mu magambo arambuye, ubwo muraza kubivuga cyangwa se murabitwandikira muri comment. Akaba rero ngo iyi ngo ni Nyatura FDDH ikaba ari y'umugabo cyangwa se generali wayo mukuru, akaba ari witwa ngo ni General Delta. Ariko uyu nguyu witwa ngo ni Colonel Muviringo akaba mu by'ukuri ari umwe mu bitwa ngo ni komanda secteur. Ubwo niwe ugira ute, niwe utegura operation cyane ko uyu mugabo mu by'ukuri ari n'intyoza mu kurwana. Ntago twavuga ko nubwo aya mapeti cyangwa se iri peti rye ari autoproclamé,
ariko kugira ngo mwumve impamvu nyamukuru n'intare za Sarambwe zamwiganjeho kugira ngo zimutere imikaka, zimushinga imikaka, nuko uyu mugabo mu by'ukuri akenshi ngo imyitozo ye afite imyitozo ya FDLR kuko yabaye muri FDLR. Urumva ko mu by'ukuri ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe, kuko ni umugabo watojwe na FDLR. Bivuga rero ko gutozwa na FDLR yakoze imyitozo ya za karapu, arashoboye ibintu by'urugamba. Ntabwo ari nk'aba basivile tujya tubona hariya abitwa bakagira bitwa ngo ni abasirikare, ariko mu by'ukuri urugamba rwaza bakigira muri za Bibiliya bakavuga ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri uyu we yaratojwe, arashoboye. So uyu mugabo rero yarashwe ryari? Amakuru ari kutugeraho, murabizi ko mu minsi ishize duherutse kubabwira ko aha hantu habaye urugamba rukomeye cyane. Murabyibuka rwa rugamba ruherutse kuba hano hantu bita ngo ni za hanga munsi ya za Kinigi, aho bakunda kwita ngo ni aka gace bakita ngo iki, ahangaha nyine ukimara kurenga hano za Kinigi, kanza aka gace nkareba ariko nta mpamvu n'imwe yo gufoza ifuro kandi mbifite hano. Aka gace bakita ngo iki? Uyu mugabo agace bamurasiyemo ni ahantu bita ngo ni Imurema ni hari ahantu niho yarasiwe, n'ubundi hamwe barasiye Mutayomba niho nawe yarasiwe. Ariko uyu mugabo warasiwe hano muri za Munema ni naho iwabo niho avuka, buriya ngo witwa ngo mu Colonel Muviringo Autoproclamé avuka hano Imurema, ariko akaba avuka hano bita ngo ni kuri radio iwabo mu gace burahara kuri radio. Ngira ngo abantu mudukurikiye muri aho ngaho cyangwa se abahavuka, uyu mugabo muramuzi Colonel Muviringo. Ariko uyu mugabo akimara kuraswa, nk'uko amakuru ari kutugeraho, nawe yahise yirukanka ajya ku bitaro ajya kwivuza, kuko ntago yarashwe mu cyico. Babaye nk'abamutoneka banamuteguza, baramubwira bati genda witekerezo niba uri reportinge. Uyu Colonel mu by'ukuri Muviringo bakimara kumukubita isasu, bamukubise iry'akaboko ndetse barimukubitira mu kubwende, baramubwira bati genda wivuze ariko witekerezeho niba ugomba kugira ute, ugomba kuva mu mashyamba. Uyu Colonel Muviringo rero yirukankira ku bitaro byitwa ngo ni Imwima, ibitaro byitwa iby'Imwima biri muri Gorupoma ya Nyamaboko ya kabiri. Abarahita yihutira ajya kwivuza. Ubu tuvugana n'amakuru aratubwira ko uyu mugabo igikomere na n'ubu ngubu ngo ni igikomere ari kukigendana mu bice arimo, kuko bavuga ko na n'ubu ngubu nyine yamaze gusa naho bamupfutse n'iki byose. Aravuga ati ntago ngomba kwicara, ahita asubira kuri tere ku mirongo y'urugamba, agapfa kaburiwe n'impongo. Baramubwiye bati genda witekerezeho niba ubona amashyamba ugomba wiripotinge. Guverineri aherutse kugera muri biriya bice narabibibutsa, ariko uyu mugabo byaranze, ahita asubira mu mirwano. Ubu rero aba banyaturabe aho baherereye cyangwa se force zaba ahantu ziri, barekubwira ko ziri ahantu bita ngo ni Irutanda, niho bari, niho aba barwanyi be bari ba mbere. Abandi bakabita ngo ni Gitengeri, naka gace nako bagafitemo force, n'ahantu bita ngo ni Gatare. Muri make force ze ziri ahantu bita ngo ni Irutunda, Irutengeri, n'ahantu bita ngo ni Gatare, niho izi force ze ziri. Ariko ikintu namenye, amakuru mashya namenye kuri uyu mugabo yandi adasanzwe, nuko nubwo bamurashe cyangwa se yarashwe, aka kaboko ke ntikagikora, kamaze kuba icyo bita paralize. Ndetse kunyuma yuko aka kaboko kabaye paralize, uyu mugabo akaba rwose ngo agenda n'amazi akonje, ubwo ni bya bindi bya barafu, kuko ngo hari igihe kajya gashyuha nyine aha hantu bamurashe ngo kajya gashyuha, bikaba ngombwa ko aba basirikare be bagatabaza amazi ashyushye bakagakozaho kugira ngo bigende bite, kugira ngo gahore yoroherwe akomeze urugendo. Urumva ko ibintu hano ntago byoroshye, hano muri Masisi, muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero usenga mu dini rya Isilamu, reka wakufanza first of all mbonero kwifuriza abamizirima, nizere ko rwose ijuma yagenze neza. Ubwo ndetse na Colonel Muviringo nawe niba yabashije mu by'ukuri gusari uyu munsi ni ijuma, nizere ko nabwo ijuma yagenze neza. Ariko nyine naramusaba kwitabira cyangwa se kumva ibyo intare za Sarambwe zirimo kumusaba. Ejo bamurashe mu by'ukuri mu kaboko, sinzi ko ubutaha bazarashasa mu kaboko, mu by'ukuri bazarasa ushobora kuzasanga bagize bate, barashe mu cyico. Noneho icyiza rero batari no kumenya nuko aba bagabo ntabwo bakibona, mu by'ukuri ntabwo ukwezi kugipfa ngo bataha amara masa nk'uko banabitekerezaga.
impamvu ibi ndimo ndabivuga, umuntu wese ufite umuntu hano muri Rubaya, iyi nkuru ni njye wayibatangarije bwa mbere ariko byahereye hano i Goma, ariko kugira ngo mumenye yuko atari ibintu byabaye muri iyi mijyi gusa, unyemerere niba ufite umuntu hano mu mujyi wa Goma cyangwa se ukaba ufite umuntu aha muri za Rubaya, umuhamagare upfa kuzi ko ari umurwanyi wa M23, niba nta n'akantu yigeze nta n'agacupa yakuguriye usanzwe umugurira, yarakuriye pe, yakuririye ku nzira cyangwa se akaba yaraguye mu tubazo runaka, ariko bari gufata amafaranga bro, bari gufata icyo bita prime cyangwa se tubyite mu by'ukuri salary. Amadolari 100 ni menshi ku bantu n'ubundi baba bagaburirwa n'iki byose, bagurirwa n'ibikoresho by'imyambaro n'iki byose, urumva kuba yakuramo icupa ry'ibihumbi 5 rwose akagusengerera nta kibazo cyaba kirimo. So rero ngayo nguko morale rero ngo ni yose hano kuri abarwanyi ba M23 haba hano za Kinigi, ngo bari guseka bameze neza cyane. Ariyo mpamvu ndi kuvuga nti aba basore nta mpamvu nimwe yo kugwa mu mashyamba. Niba M23 babwira iti ni mutahe muze mu by'ukuri mu joining, abashaka kujya mu gisirikare mukora igisirikare cy'umwuga, abatanagishaka kandi tubarekure tubaribere mujye kuba abasivile bisanzwe. Ibi rwose ni amahirwe yandi mashya arimo aragenda aboneka kandi mbona ko mu by'ukuri anakomeye cyane. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ntimwitege ko mu by'ukuri sinzi kugira ngo 23 izarekure muri ibi bice pe. Niba mutekereza ko ishobora kuzarekura, mugatekereza ko ingabo za Kinshasa zizahasubira, biragoye pe, biragoye kuko iyi bije niyo batangiye no gushyira ikintu kijyanye na bije. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko barimo barubaka icyo bita empire cyangwa se icyo bita ubwami, barimo barubaka igihugu. Rero wewe utekereza ko bakiri mu bijyanye n'ubunyeshamba, anytime bashobora kuba bava hano hantu cyangwa se bava muri ibi bice, aha rwose ndakumenyesha ko urimo kwibeshya cyane. Uwiriwe neza Vise? Neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Yango hamagaye rwose tayari ikiganiro cyo namaze kuba nshinjira nkigeze kure, ariko nyine uyu ni umwanya nifuza ko tubana cyangwa se dukomezanya no mu zindi nkuru zitandukanye nifuza ko tugeza kuba dukurikiye. Vise rero impamvu ngize ngo nkwifashishe, ndagira ngo tugaruke cyane cyane by'umwihariko kubiri kuba hano muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo twibande cyane cyane hano hari urugamba ruri kuba muri za Mikenke, aho ubona impande zombi batangiye kugenda bitana ba mwana, donc biri kuba bitangiye kugenda biducanga, kuko nk'ubu uragera hano kuri iyi mirwano y'amabombe ndetse n'amadrone biri kurasirwa hano muri za Minembwe, muri za Mikenke, barimo baravuga ngo ku ruhande rwa M23 bati nitwirwaneho, nako ni FARDC iri kudutera amabomba ahangaha n'amadrone byose iri kuzamura. Wagera ku ruhande rwa Kinshasa nabo bagataka bati donc nabo bati twirwaneho itumereye nabe n'amakompora, ariko bakanaba ko ngo hari na drone ziri kwifashishwa batari gutinya kuvuga ko ngo ziri kuraswa nyine cyangwa se ziri guturuka cyangwa se ngo ari RDF iri kuzirasa, nubwo idahwema kubabwira ko bira bintu itabirimo. Ndagira rero ngo iyi nkuru tuyinjiremo neza, tubwire abadukurikiye dusesengure turebe ese bihagaze bite. Mbere yuko tujya mu busesenguzi rero banze twinjiza ubundi muri iyi nkuru byifashe bite hano muri za Mikenke. Mikenke ejo niho twirwano yari yasubitangaza yuko ubutegetsi Kinshasa, ingabo z'abarundi n'Ipadeke, Wazalendo, FDLR, abatashira abanyamahanga ndetse n'andi mitwe itandukanye ihuriye muri Wazalendo bahagaze ibitero ku baturage bakoresheje drone TPC ndetse n'izindi ndege zitandukanye na kamikaze mu bice bya Karingi, Gakenke, Mikenke ndetse na Minembwe. Yego. Byo bakaba barabishinje Ipadeke ko yaharashe, ariko Ipadeke bavuga yuko bamaze kuhafata kandi twabonye n'amashusho agaragaza yuko bahageze Mikenke. Nyuma y'ingibi by'uko M23 twibana bateye itangazo akanyura nk'uko yararitori abivuga, uyu munsi niho nabonye itangazo ritunja M23 twibana ariko bo bakabyita n'igisirikare cy'u Rwanda ko bakoresheje drone kamikaze mu kurasa Mikenke, Gakenke ndetse bigahitana ubuzima bw'abaturage benshi. Yego. Ubitezengo rero karebye kwirwana y'imvuga ukareba ibyo uruhande rwa leta ruvuga, ubonamo ibintu bigera muri bitatu. Itambere urabonamo ikinyoma leta ikomeza kuvuga yuko
u Rwanda ruri mu ntambara ibera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi gishorewe n'Ububiligi. Yego. Kugira ngo zarabibore yuko Ububiligi bakoresheje Minisitiri w'Abanyamahanga mu mategeko ariwe n'ubundi wajya gutangaza ko ingabo z'Rwanda zigiye kuva mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko atazahwema kubivuga azagumya kubihagararaho. Rero akimara kubivuga niho Kongo n'abagenzi n'igisirikare cya RDC bose batangaza yuko igisirikare cy'u Rwanda cyarashe itenyega kinyeretse na Minembwe. Yego. Rero urumva icyo ni icyambere cy'ikinyoma bakomeze guteza imbere yerekana ko ingabo z'u Rwanda ziri cya Kongo ibibazo byose bifite umutekano mukeya babiterwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Icya kabiri ni ukwitana bwa mwana hagati ya AFDM 23 kwirwanaho ndetse n'igisirikare cya leta. Ikindi cya gatatu mvuga ni uko abanyamurenge bakomeje gucika n'ibite. Urumva abari ku ruhande rwa leta barifashishwa gushinga u Rwanda ndetse na M23 niko ari ibikoresho, ndetse abari ku ruhande rwa M23 nako rwaro nabo bakotarika bashinja uruhande rwa leta. Ubona yuko aya matakubiri ari mu banyamurenge nayo akora kuzasiga akarambara mu banyamurenge cyane ko umunyarwanda yavuze ngo akamasa kazazimara kazivukamo. Yego. Ubona yuko aya macakubiri aramutagumye mu banyamurenge gutya rwose Tshisekedi utsinda urugamba byoroshye cyane kuko yabakoresheje ya turufu y'Ababiligi ya divize pour renye kugira ngo abashe gutsinda abanyamurenge. Ababiligi nibo bakoresheje iyo turufu yo kugaburamo ibice Abanyafurika noneho kugira ngo babashe kubategeka. Akaba ari twabonye cyakorewe jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kuko Ababiligi politiki yabo kugaburamo Abanyarwanda ibice yagezweho, noneho ubutegetsi bunyukira mu bikorwa, noneho jenoside yakorewe Abatutsi basha gushoboka. Ni nabyo ubona Tshisekedi yakoresheje kugaburamo abanyamurenge, bamwe bafata bagira ibikoresho byiwe, noneho abandi bajya ku ruhande rwo kurwanira ko babaho. Abanyamurenge bagiye ku ruhande rw'ubutegetsi, abaribo bakoreshwa kugira ngo noneho bene wabo leta ibashe kubamara. Rero ubona yuko bashobora gutsindwa kubera iryo turufu ryo kubagaburamo nabo batabashije kugenzura neza ngo babimenye. Noneho Tshisekedi akomeza kwifashisha abanyamurenge aba bari mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu, noneho bigatuma icyo ashaka cyo kugira ngo abatembe abigereho. Mbese ariko mu by'ukuri urebye nanone tugarutse kuri ibi bikomeje kugenda biba cyangwa se hano muri za Mikenke, urebye n'ubundi Ububiligi nabwo navuga ko buri kubigiramo uruhare gutuma Kinshasa bakomeza kugenda bandika aya matangazo, kuko nabo batangiye gusa no bari guhagata cyangwa se bari gufosinga u Rwanda, wagira ngo hari izo baba se niba bazibonayo bashatse ubundi buryo bazikora ariko batakomeje gufosinga ibitabaho, niba ari ibintu by'ibimenyetso bigaragara bavuze bati ngo ibi biragaragara n'ibimenyetso ngo ibi n'amafoto n'iki byose, bakavuga ati none niba mwanze reka tubakureyo gutya rero kugira ngo bahore bavuga ngo ziriyo ntazo ntaki byose u Rwanda rubabwiza ukuri batabyumva. Ibyo ntabwo babishimiraho by'amafoto n'amavideo kubera yuko ikoranabuhanga rikora amafoto ndetse n'amashusho biroroshye kuba warikora. Kuba babyifashisha noneho bagahimba amafoto, urabizi yuko byagiye biba igihe bitandukanye, yaba ari ibinyamakuru by'Uburayi n'ibindi bitandukanye byagiye bihimba inkuru bigaragaza yuko RDC iri kujyana n'ibikoresho ndetse n'ibindi. Ntabwo wabishingiraho rero ngo wemeze yuko igisirikare cy'u Rwanda gihari, kuko birasaba ibintu byinshi washingiraho. Ibyo by'amafoto n'ibindi byo ntabwo wabishingiraho. Ibyo kuvuga gukoresha ubundi buryo kwirukana ingabo z'u Rwanda ntabwo wazirukana zidahari. Nanjye nibyo ikinyoma cyahinduye kugira ngo yaba ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo babona icyo bavuga, yaba ari abavuga rumwe n'ubutegetsi babona icyo bavuga amanywa n'ijoro, yaba ari ba Martin Fayulu ndetse n'abandi urabizi ko babivuga, ndetse na Tshisekedi. Ubona ko ari ikintu cyahinduye rero ndetse gishyigikiwe n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere k'ibiyaga bigari, kuko urabizi yuko hari ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nk'Uburundi biri inyuma y'icyo kinyoma, ibihugu by'Uburayi nk'Ububiligi biri inyuma y'icyo kinyoma, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye na Amerika biri inyuma. Ibyo rero kumenya ko hakifatira amafoto n'ibindi ibyo ntabwo cyaba ari ikimenyetso gifatika bemeza yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko urabizi yuko aba M23 abenshi bagiye bemeza yuko bari ingabo z'u Rwanda kandi ntaho bihuriye n'uko nayo randa amakuru uvugira guverinoma y'u Rwanda yanabigaragaza ko ati ntabwo mukwiye guhuza M23 na RDF kuko ntaho bihuriye.
reka iyi nkuru tunayiveho, ndabona iminota ikomeje kugenda, twikomereze n'andi makuru tugaruke kuri uyu musirikare w'umurundi witwa Innocent ufite w'umu ofisiye byaje kurangira nawe agaragaye ko ari mu baguye muri iyi mirwano yabaye hano muri za Mikenke. Vise, reka iyi nkuru nayo tuyigarukeho. Nibyo imirwano yabaye za Mikenke ku itariki 8 ndetse n'itariki 9 zaguye yaguyemo abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'abari padetse abagize urukiko hanyuma twatandukanye n'abandi. Muri abo rero baguye mwagire ndetse twatangiye kugira amazina amwe muri ayo ngayo baratoraguraga inambo baje batoragura n'ibyangombwa byabo abantu batandukanye bakagenda babivuga. Tunyetona umusanzu w'Imana yaje kumenyekana ejo ko yaguye hano za Minembwe ku itariki 8 kugira ku itariki 9 bw'ijoro. Byemezwa n'uko rero yarase na kwirwana n'abakozi n'abatatu mu gihe ifata kano gace ka Mikenke itari yagakurwamo. Amakuru avugwa nuko kugerezaho umurango utari wagezwa mu Burundi nuko bamwe bo mu muryango bagiye babivuga, ariko bagasaba yuko uyu murambo washyikirizwa umuryango n'ubwo ubutegetsi bw'Uburundi buri gukoresha ibishoboka byose kugira ngo bahute ibyabaye mu Mikenke ndetse n'ibyabayeho babuze abasirikare bagera muri 30 harimo n'abasirikare bakuru bagera muri 2. Ni ikibazo gikomeye cyane, turaza kubona n'abandi kuko ahangaha rwose bahaguye ari benshi cyane. Ikigaragara cyo turaza kubona n'abandi benshi cyane. Imirambo yo turaza kuyibona mu bihe bitandukanye kubera ko byagiye bitangazwa kenshi ko abasirikare bahaguye benshi b'abarundi, ariko Burundi butagerageza kubikumira kugira bitamenyekana, ariko bikarangira bimenyekanye. Cyuko ubesha byo turaza kubibona uko bigenda kose, ntabwo abantu baza kuyoberwa, ibiri kuba byose biraza kumenyekana. Iyi nkuru nayo reka tuyivemo twerekeze Ikishasa rero nta kindi kiri kuvugwa cyangwa se kiri kuba ni imyigaragambyo yaciye ibintu. Ndagira ngo iyi myigaragambyo Vincent nayo tuyigarukeho, tuyibwira abadukurikiye, tubabwire ibyibigamije iyi myigaragambyo rwose barimo barabona imbere yacu. Ese myigaragambyo y'iki? Vise, umwanya nawe twigeze muri iyi nkuru. Ni myigaragambyo ikomeye cyitse bavuga yuko batifuza ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihindura kugira ngo Tshisekedi yigumize ku butegetsi kandi abe n'ugurishije ibite by'igihugu. Yego, abagize coalition 64 rero barimo Mbete Fayulu, Denis Senga, Jean-Marc Kaboni ndetse n'abandi banyepolitiki batandukanye batavuga rumwe na Tshisekedi atwani. Yego, bari bateguye abaturage binyuze kuri Moise Katumbi cyaba abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu ko uyu munsi baza gukora imyigaragambyo mu mahoro, bakagenda bakitara kuri agira ngo ni intambara bari kurwana nayo mu 2023. None Vise, ubu iyi myigaragambyo iri mu mahoro koko? Ngo uko bivuga ntabwo barakuramo, ariko uruhande rwa leta areba ibirwanisho bajyanye, umubare w'abapolisi bajyanye, ibirwanisho bya gisirikare bya polisi ukuntu bingana, ukabona ko ari intambara itoroshye. Denis Senga yahageze, Martin Fayulu yahageze, ariko babakumiriye kugera ku biro by'inteko amategeko bari hanze y'umuhanda. Yego, abantu bagera muri 200 mu kanya nibwo twari tumaze kubona bamaze gufatwa na polisi. Ariko ku rundi ruhande ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS nabyo ryateguye imyigaragambyo isaba abaturage gushyigikira ihindurwa ry'itegeko nshinga mu gihe itegeko riteganya yuko referendum iba kugira ngo itegeko nshinga rihinduke rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryageze muri Sena. Nabo abo muri UDPS nabo barimo barakora imyigaragambyo mu kandi gace basaba yuko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryahinduka. Ubona yuko Ikishasa n'akavuyo gusa kari hagati y'abarwanya ubutegetsi ndetse n'abawushinzwe. Ndabona ibintu byabo rwose bimeze nka wagira ngo ni mu gihe cyo kwiyamamaza, niba bamwe bari gukorera uruhande rumwe abandi bagakorera ku rundi, bimeze nk'aho ari nko kwiyamamaza, wagira ngo ni ibintu by'amatora biri kwegereza. Nibyo tujya tubona umukandida umwe yakoreye aha, undi tukabona yakoreye hariya. Niba rero bamwe ari kwigaragaza batandukanye n'amatora kuko barimo baramagana yuko itegeko nshinga ritorwa muri referendum, urumva nabyo ni amatora bagira ngo bamagane nazabe, ariko ubona yuko bishobora kuza gutera ikibazo cy'urugomo bitewe n'ukuntu leta irimo ifata benshi bari kugaragaza ibitekerezo byabo, abenshi barimo barafungwa cyane cyane biganjemo urubyiruko. Turaza kugenda
hari amakuru ndi kubona sinzi niba yari hari aho wayabonye nawe avuga ariko mu Minembwe centre yari imaze gufatwa na FARDC ariko ntabwo turabona ubyemeza nyir'ibintu. Oya ntago iyi nkuru ntago twahita tuyemera, reka dutegereze tubanze turebe. None se sibye ko agateka Sinai kari kafashwe na Twirwana baravuga ariko bamaze kukakwa mbo na aka gace nanjye nakabonye, wenda kanze mubwire uko iyo nkuru imeze ukiri ku murongo, kuko iyo nkuru yangezeho kare mfite na audio yayo hano, sibye ko nari nabaye imbiretse kugira tuze kugenda tubigarukaho, kuko ubundi bavuga ko ngo imirwano cyangwa se urugamba ngo bari kurwana ahantu bita ngo ni kwa Chef Rutaganda, niho barwanira Rutaganda nibyo no kuri uwo musozi kuri Sinai ngo kwa Muzehe kwa Muzehe bita ngo ni Bibunda ni Bibunda. Aha rero bakaba ari muri Bidego. None se Bidego Vincent niba barwaniraga muri Bidego, wambwira ko aka kanya baba bageze muri Minembwe gute? Twirwana nubwo yabiri kwirukanka sibyo byashoboka, ntabwo ibi niyo icyo bavuga bundi Minembwe yo agace kamwe FARDC karimo icyo barwanira ni centre ya Minembwe, nicyo bari kuvuga yuko babo bayifata, ariko nta makuru yo kwizerwa turamunende turazubwira ko mu masaha yacu ataha turaza kugenda tubigaruka. Ibintu mba mfite hano ni byinshi cyane, baragaragaza abarwanyi bamaze kugwa ahangaha bagera kuri za 60 mu by'ukuri. Turaza kugenda tubireba turabigaruka mu kiganiro cyacu gikurikira iki ngiki. Gusa ikigaragara cyo rwose ibintu ntabwo byoroshye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, muri make irimo irazamura tension byo ku rwego rwo hejuru. Reka twikomereze n'indi nkuru, tujye ku yindi nkuru kugira ngo dukubite tubangura andi makuru. Rero tuvuye hano za Kinshasa, uwitwa Kabila nawe ngo yamaganye Tshisekedi nawe mu by'ukuri kuri iki gikorwa cyo guteganya guhindura itegeko nshinga. Nibyo niba Rwanda yanditswe na Joseph Kabila wari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaza gusimbura na Tshisekedi Antoine Felix. Yego niba Rwanda rero yakinnye n'ibintu bigera mu 10 kambere yavuze yuko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe na Tshisekedi, ko ari nawe gutera intambwe akabikotora, ndetse ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye akwiye gufatwa ingamba zikomeye. Icyo ni icya mbere yagaragaje. Icya kabiri agaragaza yuko Tshisekedi atigeze akora ikintu na kimwe giha abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Yego. Icya gatatu asaba abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhaguruka n'iyonka bakarwanya Tshisekedi bamubuza guhindura itegeko nshinga. Icya kane yasabye komite mpuzamahanga kureba ibikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, noneho bakamufatira imyanzuro. Icya gatanu yasabye abanyepolitike bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwishyira hamwe bose n'iyonka, noneho bakamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya gatandatu yashinze Tshisekedi yuko ashaka guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo abe ku butegetsi ubuziraherezo. Icya karindwi yashinze Tshisekedi yuko amasezerano yose yagiye asinywa nta na rimwe yigeze ashyira mu bikorwa, byaba ari aya Washington, yaba ari ibiganiro bya Montreal ndetse na Doha, ko nta na kimwe ashyira mu bikorwa. Icya karindwi ashinja Tshisekedi gufata umutungo w'igihugu akawukoresha kwishyura abamercenaires kugira ngo bice abanyekongo. Icya munani asaba abaturage guhera mu mudugudu, mu isibo, mu kagari, mu murenge, mu karere, mu gihugu ko bose bahagurukira rimwe n'iyonka, noneho bakavugira ijwi rimwe ati twamaganye ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi ku giti cye yavuze yuko atazemera na rimwe ko ishyaka riri ku butegetsi rihindura itegeko nshinga kugira ngo ryigumize ku butegetsi. Avuga yuko azishyira hamwe n'uwo ari we wese warwanya Tshisekedi kugira ngo itegeko nshinga abure kurihindura. Tuzamurwanya nisiga hamwe n'uwo ari we wese uzantera inkunga kugira ngo turwanye Tshisekedi ntahindure itegeko nshinga. Ariko ibintu tumurikubiye mwibaruwa ifite amapaji agera muri 3 yatangaje. Ariko vise hari umutaramo wanje uri hano muri Kongo tuherutse kuganira, mbwira yuko burango na Moise Katumire ngo yamaze kwirekarara ko nawe ari ku ruhande rwa ASM Vetru.
ntabwo yigeze yidekarara uko icyo yavuze nuko yagaragaje ko Kabila na Tshisekedi aribo bafite urufunguzo rwo guhagarika intambara y'Uburasirazuba bwa Kongo. Icyo yavuze nuko atari umwanzi w'abantu bari muri este, ariko ntabwo yigeze yemeza yuko yihuje n'uyu mutwe wo muri M23. Ya ubwo rero barakomeza rwose bagende barwana cyangwa se bahangana, kuko urumva niba uyu Joseph Kabila ari gushinja Tshisekedi mu by'ukuri ayo makosa nk'ayo ngayo na Tshisekedi nakaba mushinja kuba yaragiye kwifatanya ngo na M23, urumva ko ni hagati yabo haraza sinzi ngo haraza guca iki gusa, ariko ikigaragara nuko ari buze guca uwambaye. Buri wakubeshya umuntu yafite ubutegetsi burarega nta mwami kabihubaho, uko bigenda kose bazavuga, ariko Tshisekedi azabatera itegeko nshinga za mbere. Dukubita update vise, dukubita update katurebe uyu mutaramu wo muri Minembwe yanditse ngo iki, dukubita update ndebe manze nyuzemo amaso turebe mu karere ka Musanze. Ubu none tuvugana Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kugera mu karere ka Musanze. Akaba umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyine yageze Nyakinama mu karere ka Musanze agiye gusohoka amasomo yo ku rwego rw'abaofisiye bakuru yo kuyobora ingabo z'u Rwanda. Abarangije amasomo bagera mu 108 barimo 27 baturuka mu bihugu by'inshuti byo muri Afurika no muri Aziya. Amakuru nabwo kutugeraho rero nuko abayobozi benshi batandukanye barimo Ministre ubanye n'amahanga, ubutegetsi bw'igihugu, w'ingabo, chef d'état-major ndetse n'abandi bamaze kugera Nyakinama. Yego mu kugira ngo hasozwe aya mahugurwa nyine aya masomo bakora. Ikindi nuko mu karere ka Nyamasheke mu igororo rya Nyamasheke kuri wa gatanu tariki ya 12 Kamena 2023 hagiye gutozwa ku mugaragaro icyiciro cya 8 cy'amahugurwa yo gutegura abagororwa bami kudada Jenoside yakorewe Abatutsi bitegura kurangiza imihano. Inama y'ukurwa yitabiriwe n'abagororwa 345 akaba ategurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Iterambere ry'Igihugu. Ni rumwe n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe kwigorora nk'uko bigaragazwa. Ikitangani naho nuko abanyeshuri batandukanye nabo bahagurutse bari gukora imyigaragambyo bamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga nk'uko babivuze. Ikindi nuko muri kuri naho ubu ngubu barimo barakira guverineri mushyashya Major Kasongo Murumba Batoka Gabiri. Akaba yageze Kitangani yamanuka agera muri turi naho ari kubonana n'abaturage mu bitandukanye ko byatangajwe na Major Nestori Mavudisa, akaba ari ushinzwe itangazamakuru muri FARDC muri zone ya 3 y'igisirikare cya FARDC. Ibindi bivuga uko Perezida Felix Tshisekedi ubu ngubu ari muri Egiputa yagiye gusura kino gihugu, akaba yaganiriye na Perezida wa Egiputa ku bitandukanye byo gufatanya mu kurwanya iterabwoba ndetse no gutaka ibisubizo by'ibibazo biri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko kino gihugu cyabitangajwe. Ibindi bivugwa nuko ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye abanyamakuru, abanditsi n'abayobozi b'itangazamakuru mu kiganiro cyari kigamije kungurana ibitekerezo ku miterere y'itangazamakuru ku rwego mpuzamahanga n'ubunararibonye butandukanye. Ibiganiro byabaye mu bwisanzure ndetse biha umwanya bitabiriye bitangira ubumenyi kungurana ibitekerezo no kurebera hamwe uko urwego rw'itangazamakuru rukomeza guhinduka bitewe n'iterambere ry'ikoranabuhanga rihindagurika n'amakuru ku isi. Ambasaderi w'u Rwanda muri USA yagaragaje ko izakomeza gushyigikira ibiganiro nk'ibi bigamije guteza imbere ubufatanye hagati y'ibitangazamakuru no kubaka umuyoboro uhamye nk'uko yabivuze. Ambasade y'u Rwanda rero ikavuga yuko itazahwema gufatikanya n'ushaka wese guteza imbere itangazamakuru mu bice bitandukanye. Muri Kenya, urukiko rwo muri Kenya narwo rushobora kuburanisha bwa mbere ibyaha by'intambara n'ibicuruzwa ku muntu byakorewe muri Sudani nyuma y'aho imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse abantu 10 bo mu mutwe witwaje intwaro RSF kurwanya ubutegetsi bwa Sudani nk'uko bigaragazwa. Muri mu Bubiligi naho i Bruxelles Louise Mushikiwabo yakiriwe n'Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi bagirana ibiganiro nk'uko byanditswe na Maxime Preva ku rukuta rwa X. Ni mu gihe Perezida wa Serbia Alexander Vučić yatangaje ko ateganya kwegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu kugira ngo yiyamamaze ku mwanya w'Minisitiri w'Intebe mu matora ateganyijwe kuba ari imbere. Mu kiganiro yagiranye na radiyo Belgrade yavuze ko icyemezo cyo kwegura kizatangazwa ku gihe kugira ngo bitazatungura abaturage. Ejo bafite gahunda yo kwegura nzabamenyesha igihe nikigera kugira ngo
hatagira uwo bitungura. Natangiye no gupakira ibitabo byanjye biri muri ngoro ya perezida nk'uko abivuga. Akomeza avuga ko buri munsi atekereza kwiyamamaza kuyobora ibiro bya Serbia, ndetse ko ashobora kwegura mu mezi 3 cyangwa 4 ari imbere n'uko yatangaje. Mu itangazo ryo mu gihe Serbia igomeje kuba n'igitutu cya politiki n'imyigaragambyo impinduka ubuyobozi bw'iki gihugu bigaragaza n'ibinyamakuru bitandukanye byo mwakiriye. Muri ho twere naho abasirikare 4 bakatiwe urwo gupfa nyuma y'uko bahamijwe icyaha cyo kwica umuganga mwakiriye. Umugabo Museveni nawe ahangayikishijwe n'abaturage bavuniye imiti mu matwi kuri Ebola iri muri Repubulika ya Kongo. Perezida wa Uganda rero Yoweri Kaguta Museveni akavuga ko n'iki gihugu cyakizeho ingamba zo guhagarika ingendo muri Repubulika ya Kongo kubera Ebola, ahangayikishijwe n'abakomeje gukura kugeza muri iki gihugu kubera ingendo zitateganyijwe bakomeza kuzamo kwinjira muri kino gihugu mu buryo butandukanye n'ubwateganyijwe n'uko yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga. Numva nta gutumira tazo kuri ndani muto. Urakoze cyane, ariko ndabona ngo Sukhoi ngo rwose ngo imaze kurasa muri za bidego. So Vice turaza gusubira ro mu yandi masaha. Dusoreze kuri iyi nkuru itugezeho none ituruka muri za Minembwe. Iravuga ko amakuru rwose avana muri za Minembwe mu muhana bise ngo ni bidego muri teritwari ya Minembwe. Aravuga ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi ya leta ya Kinshasa yagabye igitero gikomeye kibasiye ibigo by'amashuri ndetse no ku ngo z'abaturage. Nk'uko amakuru abivuga rero ngo iki gitero kikaba mu by'ukuri cyasize gikomerekejemo abana b'abanyeshuri bari mu bizamini, ndetse kandi abandi nabo ubwo birumvikana hari n'abahasize ubuzima. Hanyuma ariko ngo ntabwo baramenya neza umubare wabagizweho ingaruka n'iki gitero, kuko baracyari mu bikorwa byo gutabara. Mu masaha ari imbere ngo baraza ko batumenyesha uko ibintu byagenze. Nguko reka duhinira aha. Urumva ko muri za bidego Sukhoi niyo iri gukora cyangwa se niyo iri kurwana. Andi makuru turakomeza kugenda tuyakurikirana. Mukomeze mubane natwe rwose hano kuri uyu muyoboro wacu wa Eugene Official. Turabakunda cyane. N'umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent twabagezaho amakuru. Ciao. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi bakabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events. Eugene Official.